نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا ميد إرادة كربية كتاب الله سبحانه وتعالى حضرة واجد من ألقن من فتاني نجيها بهيغتون واحدكم هذا نجس أي ألقن من كمهم بس ألقن من هاشيتا كنا فيرا من هذا ألقن من أولئتهم فيلوان لنجهنيتش كنا استنون فدين علمرين بدالوا قطعا نجس فيلوالهم أي واجب جاعندك هريها علمرين بس بداعنا كم نجس بدنمي عينية نجس حسي نجس قطعا اسمعنوي نجهنو تحكمي نجهنو ألقن من مي فن هنا ألبي هنا نجس ألقن من هاشكنو جهيجيا فيرام جهيجيا نو ألقن من أولئتهم جهيجيا فيلوال لنجهن خاصة كتجا ألقن من نماذج وقت كرمة وجهية نماذج صحنوان ألقن من هاشكنوجا نو تفيرامجا نو تنماذج كراتنوجا نجس هنا عندك هما نجس كم هم بس بجه فيلوالا هما علمرين دكتورين واقتوجا نجس فيلوالهم أي واجبه هتر مذهب جا علمرين دكتورين واقتوجا نجس فيلوالهم أي واجبه हमें कनी मालिकी मذहब निस्बे बारा ये माने कि मालिकी मذहब के बैंक इल्मेरन दे कोडागन वागत का नजिस फिलवालुं ए सुन्नते कुमेकस बेफलुं अरे गावस नजिस जहन फिलवालन इनमस मालिकी मذहब गवस फुरू अतोगे मे कायदा त बिना फोननी नजिस फिलवालुं ए वाजिब कमगा बेल्लेमुं मच्चा इनमस मालिकी मذहब के बैंक इल्मेरन दे कोडागन वागत का नजिस फिलवालुं ए सुन्नते هذا جمهور هذا بدنوي فقه علمرين أغلبية ذكرنا واحد كان نجس في الوالم أي واجبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الذكر وافا إرشاد وجا أليجا برايني أي واجب كم كم من نجيها كيفس رجل من هاشيكان ونوت فيرام كجيجا في الوالم جهنة إنما بس هريها نجيها كي الدرجة جسنو أقول من إنسان وبس ما دنيا يقولون هريا أجي بس إبترك إبس إيش نعوافا بلوا إبترون هنا إيك درجة توجه جتي مثلا أقول من ميكين قوله هيلان وتجا إيك إم بران عادة أجن نجا هنا ثان قوله أقبض هنا إنغاس إيك إم متي درجة كمهمني جواهر precious stone باقي جواهر كي سهم أبترك هيله هم إيكتا أقول من إنسان وبس تفاوت قوة بلاره كي درجة توجه هنا هم إيكتا نجس اسمه تفاوت درجة توجه نجستا إما نجس إبا علم ورين بسوا تفاوت باتاك تين عام قطعة مشهور في منني ده بهمه ده مذهب كنسبة با إيه حنفي علم ورين نجس بسوا قطع شافعي مذهب علم ورين نجس بسوا قطع هذا حفظ حنفي مذهب هنگوا حنفي مذهب علم ورين نجس مبسواني إيه نجهوج نجس وانت كان قدا بون وتلويوم قطم مبسواني ده بيكا نجاسة مغلظة إي نجس كان إم بقدوة كم ما نجس dengan lebih najasa mukhafafa najis kan lui befawa najis kan marakuda najis kuwata najasa mughalladha iki mane ki najis kan emme gada najih ki kuwata kuma ga hanafi madhhab ga ilmeren dakada ina wagata ga najis unnani debe kan ebbe ki ege najis kan emme gada bawat ga najis anaka anabawat ki najis ege najis kan dera lui mane ki ege najis kan ha gadanu najis ema enferta algon balal mahanga najis kan emme gada najih ki kuwato حنفي مذهب علم مرين مي نجس كان إم قد نجيا ده تعريفه معناه كي ده قطع كان أبو تعارف قد دفع قطع كي الإمام أبو حنيفة نجاسة مغلظة صفة كرواجة أنا قطع كي إكليك فان كده داربرون مشهور ده داربرون أبو يوسف محمد نجاسة مغلظة صفة كرواجة أبو حنيفة رحمه الله باور داربرون تبان هم باي مذهب تكاخلا كم مذهب بس مذهب إمامة إمام قدرورنا هنا نتفاعل تك إجتهاد توجه إنما حنفي مذهب كفاها كله كم كي مذهب إمام أبو حنيفة أبو حنيفة قدرورنا خلاف تبرك جنوان برا بودوان إنما خلاف ت كتان بودوكم كم بيفرنا كي هم حنفي مذهب تريك تبا بيفرن وكين بيفرنا خاص مذهب من نكينو إما قاعدنا كحنفي مذهب تيمبا كل إبا مسألة توجه
hukum tawga Abu Hanifa ya iklefan ge dariwarna khilaf tafatan den Abu Dos Hanafi madhhab ge emme aratib be Abu Hanifa rahimahullah ge dariwarna ki Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim mi emme arahur darwarki den hama mi Abu Yusuf ajegen den emme arahur darwarki Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ema Abu Dos Abu Hanifa ya iklefan ge de ekwarinne sahiban ho ibn Wajji Abu Dos ek muradaki Abu Hanifa ya Abu Yusuf Muhammad amiten be ko comme que najasa mughallaza Abu Hanifa sifakura wa gotuga ei kir ma shari'atuga nasakum kameggen echge najiskan thabit fa wajji ofa den enun ehen nasakum e najis kama ege najis kan ma ta'arud wa fada gotaka agun menna maana libe ne comme najaki najasa mughallaza baane ki najis kan gadawegen baane ki ema Abu Hanifa rahimahullah garehuga najasa mughallaza kamewani nasakum maana ki kirt Qur'an ge ayatukum wata kirt ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadithukum echge najis kam meti algan menna thabit fa den ehen nasse Qur'an ge ayate wata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnat ge hadith ne mi echge najis nun kan algan menna dehwa fata najis nun kan dehwa fata gotakan oy ehen nassen ojja ekti najasa mughallaza ge beru fa ema Abu Hanifa garuga najasa mughallaza ka maneki kadavegem ma najihkan e najis sumattaka beenu wane kirt Qur'an nuwata sunnatun nassen ege najis kam bayan ko deba den hama ehin ebbes nassen ege nuwane eya khilafan mana libe adi ege itura mige dekan tawge itura e najihakun durhelun ei algon menna undagu kamaka begen nuwane maneki aada kaada gotun algon menna nikan ginan echka beheven je echka ga gulume hingan je kal echkan e najis begen nuwane ema efada echen ei najasa mughallaza Abu Hanifa garega ema efada echki misalaka Abu Hanafi madhhab Abu Hanifa sifakar wagatuka misalaka le mihege gain le beru mafoga egutuka gaga hashganu ge tere gunnar ekena gihno le den nuata insanum bodkam da echti nuata insanum ge wes adi hayawanum ge tere inves algon men eteket e hayawan ge e janwar ge mas nuka janwar tawge kudukam da echti mifada echsaki najasa mughallaza najis kin emme gadawegen ba takati ekibenganto mi kant me echsa ei najis kaman eboy nas asfa ad ege itura ehin ebbes nas ne mitakechki najis nu kama dalil koddene ad ege itura mitaketin algon men durhelun ei ham algon men kurav dana kame algon men bodkam da kame farak ekam tahirwe den tahirmo ekan enimuni amogotega duniyage huriha mujtamaata ki gaves bodkam danis waki tanaka ekamattaka khas kurev waki tanaka adi mizman ganama ekamattaka waki khasa fahan taka ki hediba hunna dusurga ekamake ad fasakama e mige kuriga mikala kanta tanta neddo sorgais bodkam dimuntaka mi hundani mi humule hisaba dura ema mi algon men ya ma gina la mehenje echsenno mane ki ya durhelmun algon men fasehje adege itura mi nasu ege najis kan bayan ko debba fa ba takati adi hen ebes nasne mi ege najis kam najis nun kan egotuka ves hama kodde ebbes nasse waki mitakati mifadata kechki mi hamekan misal medani mifadata kechki najhe nun kama dalil koddene nota e fada mane dehmane nasne ema mi najasa mughallaza mi Abu Hanifa rahimahullah garega ad Abu Yusuf Muhammad ad Abu Yusuf de Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani Abu Hanifa de daroro midbe funga arihuga najasa mughallaza ki mujtahidun ijtihad ge daraja wasil fawa ilmrin waki echki najhe kama ebbas wajjiya echki najasa mughallaza huriha fi qawrin waki echka amad ebbas fani mi najhe ke ehme jay najasa mughallaza baragina echit hunnane algon irat karuya kurmat mane baragina echsaki najis to najis nun to ilmen khilafa taketi ema mifada takje egodukas najasa mughallaza kanwane kombe gariuga to Abu Yusuf Muhammad gariuga ema Abu Yusuf Muhammad gariuga najis huriha emmenga atgois najihekkan man ebbas wat huriha mujtahid mas najihekkan man ebbas wajja e najasa mughallaza misalaka insanum bodkam data keti ad ei najasa mughallaza denga najasa mukhaffafa najasa mughallaza ga mi Hanafi madhhab ge terega mi komisare ge debasumen ofadain najasa mukhaffafa edbas wannana najasa mukhaffafa ki
Abu Hanifa ga rehuga najasa mukhaffafa ki baki echka beegotun denassen asu angir innasu algon men hamoni e najiheke anen nasakun algon men libe manen devani e najihen nune en wejjiya e najasa mukhaffafa ak mane ki najiskan luiwegen ba najiskam ge gotun tankole da daraja ge najihe mane ki evnassen kirt Quran mod hadithun eben ennasse algon men nan eba mana kodde dalil eba libide e bake cheki najihe kama ekama kama ehen nassen asfa algon men nan eba libide emanen dehawa gatuga e cheki najihennu misalaka ko bato misalaki algon men kan beenun kon ule janawarta misalaka geri bakari jamal kukulha min kyanak menne algon men keun halal janawarge kudakam datakete mi kudakam datakeccha behegotum algon men balala mahinga em fartama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga hadrat iklefan ga arihum warid fa ubar hadith ta kudakam datakecche e najis ka algon men hamwa eta hadith ta ga bori ege tedega misalaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ariha islam deenan nodatibe mushrikun ge bayk as a wafte ge terege hori arabin ge miya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge miski ge terega kudakam diyai diyama rasulullah sallallahu alaihi wasallam amr karabi etana fen echen osalma ema etan tahir karama amr karba ema mi ingene ingechki e kudakam daachske e najiska adiges ege itra rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon menna amru karaba fa ebe owe kudakam dimun tahiruma adikle ekfan ebe hadith karaba maana ga ebe owe istanzihu min al-bawl fa inna ammata adhab al-qabr minhu rasulullah ekfan hadith karaba hadith fulaga me angawani tibami hum kudakam dimun saaf tahiruma ga rakaterwe ekmasmal washe fa adha kabbalge adabu emme gina indibani ekamge sabunne ehma mi amru karvani kudakam dium tahiruma ehma mi ebenge kudakam daata kecheki e najiskan ehma mi kudakam daata ke timoti aam ko huriya kudakam diume minsanu goes janwar goes ehma huriya echche goes kudakam daata kecheki e najis den balama hingwa mi janwar tawge terein algon men keuma beenun kon ule janwaruge kudakam daadaketi ei najihen nunkama dalil kodde hadithen boy bara mashhur hadithe algon menna beenu watan ko algon mehamme kana gane ei ukul nuwata urena ge bayaku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga arihan ai as awmu emihun na madina ge jabbu iha kamak nudiya madina ge jabbu kamu nudiyama rasulullah sallallahu alaihi wasallam amru karabani mi zakatun geneifa huri jamal take madina en bergo wakitene ga huritibe etana emihun diuma etana gos emihun ekala madina ga jabun emihun libunu nikametikam balikashikam filumattaka farwa kurun konti kunto farwa hodani jamaluge kirunna e jamaluge kurakam datakati jamaluge kira e kurakam datakati buin e zamanuga farwa kurum benun kurum takati rasulullah sallallahu alaihi wasallam emihun hudda devvi mi farwa hodma ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge idna fla ekiga emihun gos e jamaluge kira adi e kudakam datakati baygin sihat rangaluge as denguri kanta nikam mashhur masal kamengai ad algon men na muhimmu point ki mitanga rasulullah sallallahu alaihi wasallam idna debbafi mikala jamaluge kirum adi e kudakam datakati emihun e farwa libigatman emvejiya min dalile be kodde e jamaluge kudakam datakati e najennune ema min bay fiqwarin dalil nangwani algon menna maskeun halal wefawa tafatu janwartan e huriya janwara ges kurgam data kechiki ei kurgam data keti gutra de borkam data keti algon men e fahunan e kurgam data kecha borkam data keti ei najhennu kama komme ges ei mita e bay denasan ennasaki mane ki nas bawarna haqiqat ga bawar nastage e kurgam data keti ei najis kama dalil ko de hadith tanga bori den mi hadith mi ukul nuwata urayna ge mihun abe ko aswa hadith nga badalil ko de jamal ko kam data ke e najis nun kama ehmima mioti denasin aswa ennasun ebenege kurkam data ke e najih kam ge hukum anenasun ebenege e najih nun kam ge hukum ehme giya mi halatu ga mi fata ko taka denasin aswa oikam ga wanama efadein ekam echka be ko to mihin denas aswa no kommechki najasa mukhaffafa
ei mane ki najis kan gada wegem ma najis nu ekam ko najis kan kuda wegem ma lui wegem ma najis mi Abu Hanifa de kuda ganna okay ade kiven to Abu Hanifa vidalone mihar denas en nasu an nasa ta'arud waji ema ta'arud mu gasabun ekkana najis kan lui wegen diyai khafif wegen diyai aden Abu Yusufa Muhammad garihuga najasa mukhaffafa takbato Abu Yusufa Muhammad gare kures denuje Abu Yusuf Muhammad garihuga najasa mughallaza emme najis kan gadawege ma najeki uriha mujtahidun cheki najek Muhammad bas wada nawatakati ehmejia min algon men ngen Abu Yusuf Muhammad garihuga najasa mukhaffafa aki mane ki najis kan gada nun najeki nota najis kan luivege ma najeki mujtahidun ge meduga cheka behegotun khilaf wedfa kum echin ei najasa mukhaffafa hama ehma egetere wadagen dana kurin dene fadain mi kewman algon men huddali fawa halal janawarge kurkam data ke cha bodkam data ke sabu ki ilmer ge khilaf wadagen wa ya behegotun ehma mi ilmer ge khilaf wadagen wa mi kurkam data ke mi maske on halal janawarta ge kurkam data ke cha bodkam data ke cha behegotun egetere ge misalaka Imam Malik Imam Ahmad adi Abu Hanafi madhhab ge al Imam Zufar adi Shafi'i madhhab ge bayin ilmering uri ilmering no bayin ilmering dekoda ganwa gotuga maske un halal janwar ge kodakam data ke ja bodkam data ke ei tahir achiti ehma anibba ilmering dekoda ganwa gotuga khasako Shafi'i madhhab ge bayin ilmering dekoda na gotuga maske un halal janwar ge kodakam data ke ja bodkam data ke ei najis ehma meti khilaf fitfa ehma visnada ganwa Abu Hanifa anballawni nassa Abu Yusuf Muhammad Belawani almerge ijtihada ennames ma bodu tafate miyeku nannan metennevi Abu Hanifa mi najis ege gadakan wata luikam mi kandalu woni nasab ballawafa Abu Yusuf Muhammad Belawani ijtihada ballawafa aden hingwa Shafi'i madhhab ge almerin najis baswani kineto Shafi'i madhhab ge almerin najis baswani Hanafi madhhab ge almerina daadi gaay gotaka ennames komesar ge khilafe Shafi'i madhhab ge ilmerin arihuga najis ebe timbeka ebbeki Hanafi madhhab gaay najasa mughallaza aki najis kan emme gadawegen ma najis den anibawata ki najasa mukhaffafa najis kan kudawegen ma najis anege najis kam ge daraja ga eha mati daraje gule chennu ekam ko najis kan kudawegen ma luyegen ma najis den timmana beki najasa mutawassita nuwata najasa adiya timana baki ada medumun ga najis nuwata himba kon danama aadaage najis ei timana ba kumegas najasa mughallaza mukhaffa mi ebay Shafi'i gari hogawes ekama mulin tafat Hanafi madhhab ge almerina mulin tafat kotega mi beful mana qurbani Shafi'i madhhab ge almerin gari hoga najasa mughallaza eki baki najis kan emme gadawegen ma najaki kuttaya ur nuwata kuttayakun nuwata urakun vihe ehin ecche mane ki kuttay ke abudu salgam nengene ei de kutta ge darin den kuttayakun vihe ehin ecche mane ki kuttayaka ehin kommes janwaraka misalaka jimaa wegen libunu darifulus ehimenen hama kuttaga hukum hame katon ura abudu salgam nengene urake hama de urake ge darin ekmako en ura den ehin kommes janwaraka wegen milibuni dariye mi mismanu ke biology mi kya gotana hybrid em milibuni mane ki devattara ge de species mi gulige milibuni darifulu to megas kuttaen ega himne ekam gawanama ei kuttaga hukum uren himne ekam gawanama ei urage hukum ema abudu kuttae ki najasa mukhallazaay mane ki najis kan kadawegen wana najie ura ki najis kan kadawegen wana najie adi kuttae ge dariye wariyam e darifuluga ane mi bappe ki noto amme ki ehim batere ke jamara kam ga bes hama najasa mukhallaza kam ga himrane adi hama efaden ura bes mane ki uren nuwata kuttaye ge sabun libunu dariye wariyam e kuttaye ki nuwata ura ki e libunu e janwar ge bappa kam bes mamma kam bes mane ki tahir janwara ka algon men tahir kam ga deke janwara ka kuttaya ka misalaka jimaa wegen dariye libuni emje annani kala tahir janwar ge hukm nu ekama kutta ge hukm nuwata ura ka hama efaden jimaa ge libja hama annani ura ge hukm egoto kala tahir janwar ge hukm nu e egoto ekan hinga kam ga wanama wallahu alam farege hinga isfan komeka hybrid aki devattere ge janwar ebbegen adi mulin ehem batter ge janwar libun e egoto ka wes gharib kamennu midane nuhiga kamennu
ma kuri zaman sures mi hoda funan telefon adoswane bagale ki ad bagale ki ahaka himara de baki ifratun ahin anafratu himare jimaa gen libe dariful ema egot darin liben komme kas migatun ebbes kutta innota ure ifratun hurifa ifratun tahir janwar kam gabes libe dariful ge hukmaki ei ur ge nota kutta ge hukum ane ki evani najasa mukhallaza ka najis gen kadar ge ma najhaka shafi madhab ge alman garuga كيف قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروا حديث فلقا مولاني إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 تباميهم إنقل كمبارة تباميهم كيوم النوت بينكم كمباركم كتاي فم بيفنما كتاي نتي كافنما كمبار نوت إتاشي تباميهم حفهر دوناشي أد هين حديثك عنواني طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب من حديث في المرادك كتاي تباميهم جنقول كمبار تو كترين كمبار كمدنوني تاشي تلي إفادة إتش تاشي نوات تلي الألقون من باقي كيوم بيما نوات جنقول كمبار إفادة إتشكم إفادة إتشجع كتا دولا فينما كتا دولا فينما كوانما إتش طاهر واني حفار دومنه اگتن فرتم فار دونم واني ولی لاگنه معنی کی ولی فنا اکفا دونکم گاوس باقی ولی اهیمن جهن کومگس علمر مزمانو کے علمر ودال واگوتگا کتا دولم کے صابون نوت کتا کے کل اگ ہمنو صابون اے ان وتر کے بیکٹیریا مروا کم ونی ہیرفس جہنیما ولی جہنیما تیفن ہریا پفنس انگڑا کے نوان کتا کی ای ورن نوبا بای جسائچ එනිම කුත්තාය මිහගාග දංගලාෆියා බගතුන් ජෙහෙන හොස්පිටල් එංගොස් එනගා එන ඉන්ජෙක්ෂන් ජා එහිනුනි ඒනේ එක්කල කුත්තා දංගලුන් සබුන් එන්න විහ එනගි හසෝන හිඟාපාන එංගීම ජෙහෙන බජෙන් ඒ බලීගේ සබුන් ඉන්සාන්න ඒ ෆෙන් දෙක බිරුගන්නාන ඒ බලීගේ මුහිම අලාමතකි ඒ බලී ජෙහිෆාමියා ෆෙන් දෙක බිරුගතු කොමෙගස් එම මිදන්නේවි මි බැක්ටීරියා මරවා කම්වනි වෙලි මි හිරෆුස් ජොනීම එම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මා කුරසරං ගාෆ් මති කුත්තාය kulungula fenama not veli dula fenama ecce dom galgan me veli benun kurma ehma komegas kuttaya ur ade demedu not kuttaya kunot ura kun libun dariful ay najasa mukhallaza shafi'i madhhab ga den hingawa najasa mukhaffafa shafi'i madhhab ga ilmu ngariyoga najasa mukhaffafa aneki najis kan lui najis kan kuda najihaki hame ekani kuda la tuttu firihen kujja dehar nuwa tuttu firihen kujja e kujja ya kirnum ehen ebbese kana gotuga nudeve duaswaruga efada kujja kudakam gosvinama his lafinama e kudakam da echki ei najasa mukhaffafa ema efada mi kudakam da dia taketi mi kudakujja dehar nuwa kudakujja dehar wejjiya kirnu ehen echen e kujja nudin kam gabes dehar frijja den e kujja kudakam da taketi wani najasa mukhaffa gotuge nu adi mi wanjane firihen kujjaka adi dehar nuwa firihen kujja adi kujja kana gotuga kirunu ehen echen nudwe kujja e kujjage kudakam diun ei najasa mukhaffa shafi'i madhhab anu werga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith karabani bawlul ghulam yundah wa bawlul jariyati yughsal kuda la firihen kujja e kujjage kudakam diun tahir kurmattaka fem bursala shay fem bursalmu fudene ekam adi anghen kujjage kudakam diun e doilashe e donnan jene ema kommekas algon men adbadu sanan koran jene mi najis mi kandalani abudu nassuge ehiga maneki nassu balane algon men mikanane konchesetto najeki ema kudak mi firihen kujje la tuttu firihen kujjagan kudakam da diun mi algon men mitafatu korani ama e umruge angin kujje kudakam dadiyuma mitafatu kura menani konjiko nasab bala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith ful badafa ekoto wes najis aki kojitto kanala muga algon men balani algon men ga amilla visnu mennu algon men ga hisutaka vesnu mane ki algon menna ma nuba bas dua eche fenijiya i najis kam ga algon men kane nelen algon men na fenna algon men najis kam ga mihi kura ajis war ma nuba bas dua eche by chemical eches ki ega waran nuba bas dua eche by tibefon adosaswan kana ge smell bomb ufaddana mi by para kiwa ko din kuliwara ufaddana rajyegene ekanta kurakame smell bomb e gowala fiya nukunna gehu ge sabun nikan nuba wasduan
adikuma ta misala ka algon men gitere miyagu saboni fen girwala fa nota donnakun girwala fa guda dos deten dos baddala ein enukunna was maanu bawana min ajihun nukunna wahbure enmes algon men ek nubawas dua echen nubawas dua tive e najih kamga kanenne nele hema algon men echege nubawas dua ti eche balalan algon men tankala huturkama fenna tive echege allah tankala kurakkama vejjiya algon men najiskama kanelum ay oy kamen nu ema najiskama mi keneleni mi nasutaka balafa den nasutuge aliga anmer me jitad karawne ema midanwa achiki mi la tuttu firen kujja kodakam diuma la tuttu an kujja kodakam diuma mi tafat mi kurawani mi nasuge hen asotima den bain anmer mikama med visnafa ege hikmate kamga dekwana gannawa mi tuttu firen kodin bar ginafara mi hum ura ulumuge terege e kujja wargina hislana ema ehislumga mihunna fasehawane e fem bursalum nota fem bisalum e tahir waqatan ojiya aya khilafa ammugotegga mifada yakun nu anku dinamet kan takurone adan ku dinamet mehen kan takuri kamga biaswes anhen kudinge kudakam da diun hunnane abudus ettanaka e kudakam deifa aya khilaf firen kudinga tabi'a hunnagoto e kudakam da echiti gina bursagen gos gina hisabuta ka jey fonane ema efada halatuka mi kuda kudinat firen kudinattaga fem bursalum awlawegen mani ekama ko anhin kudinge kudakam da diumuga ettanakan e asfu hunner ma boda tantana bursa ko sanati tive donnam fase wative mi tafat asam mennaka bayin anumere midalwane ko mekas nassuge kurmati ga algon men hudden jehene ege hikma ga algon men engunas negunas ade ema shafi'i madhabga najasa mukhaffafa lui najihaki dehar nufure firihen kututtu firihen kujja ene kirnun en eche kana gotuga nuduwe halatuga ena kurakam gossikam ga wanam e dadiyun ei najasa mukhaffafa den bayin ilmer midaluwe mi kurakam mi tuttu kujja e kujja dehar nufure halatuga kirnu eche nuduwe midune bagu maneki masale nete e kujjaga mamma e gaadun dewe kirkam gaves adi enu watterege kirkam gaves kir dewe kam ga wanam maneki algumen geri kirnota mizwan gunnana khas gotega mi kuda kudina tuttu kudina tayar karfonna kir bay mamma en mi hunga udren otumega sabun ane bamme udren netas mi fada takete beenun kura kommekas bayin ilmeren ebe vidaluwe kir beenun kura kam ga wanama nuwata kirun negifawa bayin echete misalaka cheese efada takete beenun kurakam gawanama mi hukum demi onnane kommehen gaatun kirdun maneki mammage kir dinumang dinumuga macca ekanye nune mi hukum bina foti maneki mammage kir fiwa ehim matterege kirwes hamekani kir devekam gawanama nuwata kirun ufeda maneki milkun ufedifawa cheese fada takete devekam gawanama me kujjage kudakam da takechiki hama ege najiskan luivegen ba kudavegen ma najikam gehmideni admi shafi madhabge najasa mukhaffa den shafi madhabge alumare rega najasa mutawassita maneki medmenunga najas nota vefun vidane aadaga najas ei konjetto ei vefun vidane mi debave fiwa den buriha najistaki najasa aadiya aadaga najas nota medmenunga najas maneki ekkolon kuttaya ur ei najasa mukhallaza anekkolon dehar nufre firi tuttu firihen kujja ene kirnun ehen kana nduwe halatuga ena kudakam da diun ena najasa mukhaffa ema mi defaratuga mi de najasa mukhallaza najasa mukhaffa istisna kaffa den huriha itki najasa aadiya den huriha najistakis najasa aadiya me egeterege himenen insanunge aadaage mihunge kudakam diuma bodakam diuma mihunge madhiya badhiya den huriha aterege ad mi najista behevege den hingo algon fattama najista ka behegotum wahadakama ade najista haqiqatuga Allah subhanahu wa ta'ala huracha bes ufaddevi tahir chiti gotuga den ufadda fa algon men mengi wakechiki najisa chiki engi algon men kanala ingum macca bala fa algon men nimani ad Allah subhanahu wa ta'ala haqiqatuga nimma fati men chiki najekama den nota Allah subhanahu wa ta'ala algon men bawala fa hukum fultawga wakechika behegoto ngafa ingimun takun algon men eba dalil libe wakechiki najekan hemiji algon men najekama gabalani farigaus kurende nefaden algon menge hawanaf algon menge edum werkan nota algon menge visnu kandala gote gam atin wakechiki naje no kam kandala kan nojen ehima am gote ginawani najis nun echeti najis waram madwan ehima mi gam misale ki kala hudda nun takechiki waram madweche hudda echeti ginawani emegatun najis
agon menna eba ingen je egeterega ebori huriha ilmerin najis man ebes wada gannawa takicca adi bayin ilmerin min najis mawani ka ilmerin anibata kicca boytu najis kimamed e takdiga najis kimamed khilaf wada gannawa takati manike bayit takdiga najis kimamed huriha ilmerin ebes wada gannawa anibata takdiga najis kimamed ilmerin khilaf wada gannawa ehma mi najis takicca behegutum wahadakum muhimmegen mani adem furtama agon mehinga huriha ilmerin bes etake chaki najis kamamed ebes wada gannawa adi ege najis kamamed ebes khilafen nuwa adi najis kamamed ebes swala bes nukurwa shakkin non kanata kamamed barana adi emme furtama nagama hinga insanunge kudakam diuma badakam dium adi insanuge kudakam data kecha badakam data ket mi najis ege najis kamamed ham eggutka bes khilafen adi mi najihaki ein algon men tahir wan jihene eche adi e najis algon men ge ga hashiga nota feran gija algon men e najis donnam mes jene migen hame kan istisnaani kurin de nefaden firihen kujja tuttu dehar nufre firihen kujja kirnun ehin e kana no de haltuka e kodakam da diun eives najis enames e najis najuhum tahirun algon menataka liukal lefa enani ema mi kam fiwa den huriha kudakam insanun kudakam diuma badakam dium ei algon men hama doegen ei saaf tahirwan jehene takicce rasulullah kan hadith karwani bawlul ghulam yumdah wa bawlul jariyat yughsal mita algon men benu pendeki bawlul jariyat yughsal manikla anghin kujja e kujjage kudakam da takitimve kudakam diumum ves doelen jehene ema ei la wara tuttu kudakujjege kudakam diumum ves algon men e donnan jehekam gawanama ma awlakam bodugenve algon men bodat mihun ekanta kurum ema mi kudakam diumna bodakam dium algon men tahir manjan adi mi kudakam diuma bodakam dium hame kane tahirum ge itunan algon men jehene e kudakam diuma bodakam dium go onna adaptan hifatta mihar mizmanu gunam mihunani algon men kudakam diuma bodakam dium waki khas tantanen hedifa misalaka public toilet tan wata kom men gege waki mihun khas fakhana tan hedifa kuri zamanu gunama mihunani mihun nule waki dur hisab taka gossa kodakam gos bodakam diuma ema ihalatuka wes rasulullah sallallahu alaihi wasallam onnana angawafa hiya waki mihun jamaave ule hiya onna tanaka e qada haja nukura adi mihun hinga ule magaka qada haja nukura ema mi hamekane mi kodakam diumna bodakam dium tahirum ge itura mi kodakam dairu kanelfawa adoptakin e bore e adoptake salgon mehi pattan jehen misalaka algon me namadan anneruga mi huriyana je kon tahirwan jeher mi kudakam dium ganna bodakam dium tahirwan jehen adi e gitura kumato haqiqatuga namad algon men koggen nuwane kudakam dawaganagen kudakam daambefa hutta nota bodakam daambefa hutta maneki kudakam daam miheka jehifa hutta nota bodakam daam jehifa hutta namad kurun iranul gotenno ene ranul goteki enfurtama ena kudakam gossa nota bodakam daam jehifa nam bodakam gossa tahir wegen as namaz kurum masalenne jamaat ge namaz enetaka evogutu faait wekam gavies kudakam daan jehifa horge gas namaz kurum iran gotenno e rasulullah sallallahu alaihi wasallam gamena irshad devage e kivegento e kudakam daan jehifa hunna miha not bodakam daan jehifa hunna miha as allah subhanahu wa taala ge hadratuga hudder enage hituges hit hunnani ehin kamaka mashghul efa enage samalakam unnani ehin kamaka dimaya gossa ema ikkala namaduga mi gennan je khushu' werkame khudu'an naannane ehma rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakura wafa unnane kudakam daan jehifa wa haluga adi bodakam jam wa haluga namadu nukurma adema kudakam daata kecha bodakam daata ket mi emme ebis anmere eche ge najis kama meduga khilaf wadan gonwa najhe ade den devane hayduge le mi huriha alwerin gaatugos najhe algon men aidana leya dimaya baage hayaduge le noon leya dimaya e fahuge mawdu e alman khilafa masala ekama ko hayaduge le e hama huriha men gaatugos huriha alman arigawes e najhe mane ke ehin hayaduge le ki insanu ka hashganu nukunna le enames eliyat ka tafat hukmen bay ekivegento e sabaki e le mi annani haqiqatuga e berwan jifa wale ehin leta ke e berwan jifa hunna lenu ennamas algon me hashganum bay zakham mege mi berwani
nuota kommes aniyal muga sabun nuota ehim bes sabakum mi erwani ekama ko hayatu ge leki tabi'i gotun qudrati gotun hama baki duaswaraga berwan jifonnale ehmi ma hayatu ge le ei najhe ekama ko istihada ge le ei midanne fadain huriha men ebaswa najhennu ekiveganto rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ariha fatima bint abi hubaysh क्या असहाब बेकमले बड़ा के मिसवाल कर बने आयशा तफान रज़ियल्लाहु अन्हा रिवा करवा हदीस का विदाल बनी जाअत फातिमा बिन्त अबी हुबैश इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा बिन्त अबी हुबैश बड़ा के रसूलुल्लाह के फान का मैदान बनी फक़ालत या रसूलल्लाह इन्नी इम्रअतुन उस्तहाद फला अतहुर अफअदअ الصलाह قال لا आदे रसूलुल्लाह के फान अरिगा फातिमा बिन्त अबी हुबैश मैदान बनी तिमन्ने की अलगंड की istihadaage halat kurimatwa angena kime den e istihadaage le mane innuwe mane ki ekamun timanna algon tahir innuwe ehma algon namadu dukallam wi toye rasulullah ikwan hadith karawani nune ke qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la inma dhalika irqun wa laysa bihayd ay hayd ge le nune ay nariga hinga leke istihadaage leke hayd ge le nune fa idha aqbalat haydatuki فدع الصلاة كما كو حيض كرمت وجيا نما دوك اللاشة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم حيض كرمت وجيا نما دوك اللاشة أدي حيض نمجيا نبيجي حيض نمجيا حيض جلي كمنا جي هشغنون دويلاشة ثم صلي دنيا فوق نما دوك اللاشة ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت دنيا فوق كم من ما دوك التكافس وضوء كراشة वगतु अन्नंदे ए हायदु वगतु अन्नंदे अदे म हायदु के लिया इस्तिहादा के लिया तफातो हायदु के लिए विस इस्तिहादा के लिए विस मी अंगनु के कुरमत फरातु अन्नले कुबातो तफात की इस्तिहादा के लिए की एगुत का विस आम गतिगा कोम्मे अंगना के कुरमत वाकमनु बाय अंगनु ने एमी होंगे बाकी बद हालत के सामो कुरमत वाकमे ए खिलाफ हायदु के लिए की हुरिया एमे विस दन्न कमे आम गतिगा सही गतु रंगलु तबीई हालत के हुन अंगना का komme mahako es efar no the gagana ko komme mahak efar kurimat wane kame hayadu gele ki ad hayadu gele me nani kontana konto hayadu gele mi annani ins kuda angin kujja vihayr angin kujja tuttu kotega duniyen annayros ekujja ge hunnana allah subhanahu wa taala labwafa mi darin ufedumattaka beenumwa bis egg mane ki dariya ko me fedani huriya be fana sengada inwana in firihanunge maniga mihimene haywan manavi nota manavi fani e haywan gos anghenunge bihugetere wadagin e ufudume mi kudakujjage kommegas kudakujja emme tuttu kujja ain kujja viharus enega hashanuga enega overiga komme angheneges amugote komme angheneges nana de overi komme overiga hunnana bis mane kudu kujja e kujja lairus nana bis e mage kujja adi friha bonwaris hunnana gaagana ka ilmeren vidalwa gatuga em million ka gaakuna adda bis hunnana ennames ekkala bistoga adad madum gos e kujja baligh wairga hunnani gaanaka hatar sateka waraka bihame madu efa den miwagoti keneto den rendene fode ebende kom angene gasinana defarato de overi de komme mahaku kommes en overi ekun nukunnane bihe nuken gos e daturu qur'ani rahim getere banani e overi nukumegen gos fallopian tube kiya holiyen inana fallopian tube getere baden gos edani rahim getere bad gaana ka rahim ge meden ha hisab ge tinana intizar kogen kochika intizar kone ekala spam haywan manawiya mi haywan maniyen intizar kogen e haywan manawi bihu getere badjiya mi ufadani irada kriya kujje embryo mi ufadani kommegas migota mi bis gos datur ko fa rahim ge meden ha hisab gaana ka meden ha hisab ge inana eta innane haywan manawiya no taspamen aadeto balan nasiya kinetawani ad mihin mi kala bisgos inna inumuga minnani kujjak aadeto man haywan manawiya aadeto maneki kujjak ufedumuge intizar minani mihin mi inna ir angem miyaga hashiganu tayyar wana ekkala kujja balagatma istiqbal kurma maneki haywan manawiya aadeto balag maneki kujjak ufedijja ekujja beenuwana kana maneki haywan manawiya biugotere wadijja meti embryo ufedifa
janinen ufedifa ema ekkala janina ekkala embryo benwane kana e kochito le ema ekkala rahim mi le abudus rakka qur'an algon men itere misale kam mi misale ki algon men itere mi ka ingune wara algon men gat wara izzatere algon men wara loba qadar kura mehmanen e baade ema algon men ekkala ena annati echeti ganefa mi forwani misale ka ena benuwa kala ena hingam je kala ena ufa ko de kala chiti ganefa mi alani alamariya kabadakan alamun gos ekkala kabadu furunirus ekkala kalege nama den kitawani ekkala armari mulin falagen gos uri achita verigannani hama egota haydu wasmiyannani ema ekkala mi anhen kujjaga anhen mihaga rahim mi tajaroni janina kan ota embryo balagat ma libigat ma istiqbal kurma tajarwani kinato ekkala le mi forwani rakka kurani e le mi insanaga kana muli insanaga kana ki le algon menge lolang bola sekundiya mi komme gononkas mi kana ki kochito le nikan bargada baganen asafa atuga nikan lediu manakolla irkol konje e maneki wakiwara wor ginavejja e gunuwan marwagin yadan emmema baymina jene gangrene kya bayye bay masul tak lediu manawima e kanal jam sara hakur bali jibate amna emiyunga hakur bali ge wagote ekala narta kudiyengos le by far dium huttene by far fire den kine tawani e fire le dium mulin manavengos famulin mi marui den jene ama kandala maneki e ekala kana no libege marui ham emma mikala kujjaves kana ki le em rahimuga ekala rahimuga mi le mi tay rakka kurane e kujja kana e gotu rakka kurane ek rahimuge duli fashuga mati duli fashuga em le rakka kurum gos ekala embryo sperm na ekala egg mi fertilize kura kashe na mad mi wagote ki ekala mi rahimuge ekala mati fashala fala gendani fala ngosge mi nukunani haydu gele ema ei haydu gele yaki ema ekala kujjen ekala maneki sperming asking mi bihuge tereng sperm wadegen talqih wege wage janinen ufuduna wage embryo ufuduna ekkala le hunnane e kujja ufudan kujja kana egotuga den haydan non hemati wefna enguna non maabanan henako am haydan non komegas ema miya tafat istihada gele ki am egotuga bes mihin annakamno ei kommes bajjege sabun kommes maki farwa hodun ekashena kommes kameke sabun annale manike tabi'i gotun annakamenno ema haydu gele ya tafatana haydu gele ki huriya admen ngari hugaves mi najhe ennamas mi najihekam ga biasves mi hayduge kanta dimae fawa angem mihage gotugas najihnu ehen gotugas sifunu karbati ekamagas hayduge le ei najihen ema hayduge le jena tahirwa ema khawla binti yasar radhiyallahu anha bidalone ekamana rasulullah fan garihen wadagan mi tannwani laysa li illa thawbun wahid wa ahidu fi khawla dannwani timan kamana kan nete ebbes hame kane emme hedumen nuni timan kamana apul ganete den ehedum turukurwang noni kon timan kana eba haydu kan dimave rasulullah fan hadith karamani fa idha tahurti faghsili mawdi' ad-dam thumma salli fihi kamana mi haydu nimijja haydun tahir wajja manaka tuhur kamana asiya den e feramu le jifa wadanta donnashe doifa namaz kurashe thumma salli fihi قالت يا رسول الله كما دانوني الله رسوله ان لم يخرج اثره حيث بلي جيفا وتنتن اثر فلاغن دانم كينتو هداني مانكي هنا ركولا اثر ركولا جيفا بوري فلاغن نديا اما رسول الله كمان حديث كروني يكفيك الماء ولا يضرك اثره كما يا فين فدينه مانكي فين دوني ما فدينه اثر ليغ اثر هركم گاوس كمنا كاي كون گلمنته اما كما اسمين گيچكي حيدوگ ليكي دونن جينا چكن اكما كو ميدوموگا دونن دوموگا اثر هرمكون ايكي مسلن نوك مانيكي كولا جيف هرمكون ايكي مسلن نو كومگس حيدوگ لي اي نجين انم سكولن دني فدا حيدوگ كانت دماغ فا انهميا ايكي گدگوس نجينو گدگس اين يفون كربات ايكي بنتو رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرباگتوگا ان المؤمن لا ينجس مؤمنكي نجس وانه ميهنو adi anirwayataka annugotum innal muslima la yanjus muslimaki najiswane faratenno ema muslimaggaga najih jidane emes ena najiswi kam kanwan hama najis filwan maaki oti tahirfa maniki naki tahir mihe adikwato muslim mu'min kurta adam gidarina ki wes tahir mihum maniki allah subhanahu wa ta'ala bangwa innamal mushrikuuna najas
واقي مشرم كنا كي نجيه كي مي نجاسة كي حكمي نجيه معنوي نجيه قلت لك بس حسي نجيه معنى كي أقول من مشرك جاء الله فيها أقول من كمان أدنى كن نجين مشركون تجار كفوان نكاجت أقول من كم من دونه لوا كن نجين يا أقول من حلال وجيه هم مثلا رانغ معنى كي أميهم علموا كو نجس وجهنا نودانا إما ميدن نوي نجاسة كي نجاسة معنوية قلت لك آدم كدارين كي هم ذاتك طاهر باي إما ميها كو مشركة كبومكم حقيقة كي نجهنوان أما ما أولاد جنبه مسلمك إنا جنوب بريمكم نجهنوان وتحيض مكون نجهنوان إيه دليل تنجبور باور سلمة رضي الله عنها المؤمنين سلمة رضي الله عنها بدالوني بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حط سلمة بدالوني تمن كمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أريوجا مسلمات رسول الله فان كم كملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أريوجا وشو ودان نونيكم هذا كم رسول الله فان أريوجا الرجاء قداشوجا هذا خميلة مانه كي رجاء كي مانه مدنونه خميلة كي رجاء نوتا فيرا من إيجي كلو إيجي كارث فشلتا هناني مي روديتا دوكل ليفا أقول من ترين ورق جميعهم لا فيرا مكاس هناني إيجي تيري باغ روديتا مين دوكل ليفا إيه هنا وترك كيساي نوتا فيرا مي باقي غانا يقولك نوتا نواكرون بينهم كروا فيرا مي ماني كي هم أقولون بينهم كرا رجاء هذا وترك إما إيه الرجاء رسول الله كفانا سلمة مي تبوي وشو ودان تبونيكم سلمة مي حيدو كندا دماغي كمان عم يدالوني بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حط باقي مي خميلة يقتريها مدن مي رجاعة كمان يا رسول الله كمان أقولك كمان يا حيدو كندا دماغي ده كمان عم يدالوني فأخذت ثياب حيضتي ده كمان عم يداكن حيدو كي فيران كمان لبي معناه كي حيدو كي ليه تنتا نهيه كي فدا قلت لك إزمان كوي سنة نه بينهم كرا فيران إما إفدا فيران كمان تركوا به ده رسول الله كمان سؤال كراني فقال أنفستي رسول الله كمان حديث كروني كمان حيض كنت الدماء به قلت نعم كمان دنوني هذه فدعاني رسول الله كمان قوال به كمان قوال النبي فاضطجعت معه في الخميلة ده كمان رسول الله كمان قوال به كمان وداعني إكلا كمان قاريوكا وشون النبي إما ينجيك كي حيض كنت الدماء فميهاك قلت كس نجهنوكا هذا حيض كنت الدماء بمن كمين عنهن أجتماع أميها دوره لباك نجهنك هم يكني هذا قلت كس جماع ويكن نوان أدي فلا كلا دمدون إبس أرامي هو داعن نوانه إيه نوني يا هم إقول تكبس حياته كانت الدماء فعنهم يها درهلهم إيه إقول تكبس كمنهم أدي كباتو حياته كانت الدماء فعنهم يها كارون أدينا وقاترهم إيه كمن إيه مزمان كبين علم ورم بدال واقع تكا والله أعلم حياته كدوسرك إيه أن هرمون के बदलता होगे सब अंग मिहा के मिजाज तफातवान बरत तफातवान एमा बाइफार حياتك دوسرغا انهميا رولي غدوان حياتك دوسرغا اينگه ಮೂಡ್ ಗೋಸ್ವಾನ ಎ ಮಿಫದ ಕಂದತ್ತ ಫಿರಿಮಿಹಾ ದನ್ನನ್ ಜೇನೆ ಅದಿ ಫಿರಿಮಿಹಾ ದನೆ ಏನೇನ್ ಹಕೀಗತುಗ ಬೊಡ ಓಗಾತಿರವಾನ್ ಜೇನೆ ಎಮ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಫಾನ್ ಗೆ ಸುನ್ನತು ಮೆಸ್ ಬೆಂಗೆ ಎಕ್ಲೆ ಫಾನು حياتك دوسرغا ಎಕ್ಲೆ ಫಾನ್ ಅಮೆಮ್ ಕಮಿಲುನ ಎಗುತಕ ವಸ್ದುರನ್ ನಕರವಾ ಯಹೂದಿನ್ ಹದಾಹೆ ಯಹ ಬುನೆ ಎಗುತಕ ಯಹೂದಿನ್ ಎಮಿಹುಂಗ ಅಮಿನ್ ಹಯದು ಜಿಯ ಗೇಮ್ ಬೇರುಗ ನಿಂದವಣಿ em kurizman kam ikan emihun kuri wallahu alam mihara mihun kurani kene kam komegas egotogas ei islam din ruhe gotono komes mi muslima hadith no salgam ne ngije rasulullah ikfana ekmana gennewi gennawa rasulullah ikfana eruga mi bebewi hame kata aish tukfana ki ben riwak hadith as-sabah aish tukfana bidawani kuntu ashrab wa ana haid thumma unabiluhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fayad'u fahu fi mawdi'i fiyya fayashrab aish tukfana bidawani timan kamana buintan hipwa kam gabi me fenwata hen bes buinta e gengule tattaku nota kamwara ko hipwa kam gabi me hipwa echge bagi hurbe rasulullah ikfan timan kamana debame debbima timan kamana anga jesse vitanga rasulullah ikfan anga jeswafa eche hipwa rasulullah ikfan e fenwata e padechen hipwa ruga aish ikfan hipwa fa den hur baki mi hiponi adi hipwa ruga rasul aish ikfan radhiyallahu anha ekmana anga jesse vitanga rasulullah ikfan anga ful mijassone e minge chiki enfurdam ake hayaduge halatuge wa anga miha duru men nekkan ene ugatirwan jeneka anekam ki hayadu fa wies ene ki najhennuka adi enege kulwes enege angawes ene najhennuka adi ko wadu hadith ganab daag minani wa ta'arraqu al-arqa wa ana haid thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fayad'a fahu ala mawdi'i fiyya ekmana bidalwani timan wa ta'arraqu al-arqa mas
baki geri nota bakari echitiga mas timan kamana farikulome kashiga hifafu hunna mas mane kashiga hunna mas e timan kamana angufulun e farikulome farikuluwa den ege baki rasulullah ikwana dabima hama e mahuge e mahun e kashiga hifafu hunna mahun timan kamana angaje sevi tanga rasulullah ikwana sallallahu alaihi wasallam angaje swafa e mas ekle ikwanum farikulove eme ingechiki mi anhenunna e komme waqte gaves he kon hitun kame hitun ihtirama ki muamalat kurna yoy kameka adi wes aish tufan bidalwani ka anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yattaki'u fi hijri wa ana ha'id thumma yaqra'u alquran hada mi hadith ke murad ke rasulullah ikfan aish tufan bidalwa gotuga rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam ekmanaga hashikaluga aish tufan ga hashikaluga lengwanaga innawaga ta'anwata aish tufan ga ufluga bolwaga onnawaga onnama aish tufan hadu fa halat gaves adi ehin rasulullah ikfan innawaga not onnawaga quran kiwa bidalwa eme ingechiki hayaduge anhin hayaduge halat kunot fa anhin ke gutkoves najhinnuka hayaduge le najis fikam gaves yang miya ke gutkoves najhinnu adi devane miya dalkan men hame kane mi bay nimalani wadyu a madyu wadyu adi madyu mi huriya almere aru gaves najhe ad ebs almere khilaf nuwe mi najhe kamamed ad kubato wadyu ki kubato madyu ki wadyu ki kudakam dium firihenum e kudakam diumuge diuma bidigen nuota bain halatoga bura ekin ufuluma bidigen amote gina kudakam diuma bidigen nukunna nikan olakon hunna adi bay faran hudu kulaga nuota rindu nuota komisaraka bay fahalatoga fehikula ka dagota bodan hudu kule dagota hunna ola kon hunna fene adi mi kudakam dima bidigin anna echi ema miyam onnani hama kudakam da ta kitiga hukum maneki kudakam dimu agar men tahironi kinato e doilani agar men kurmat fara doili mati ekam tahire fa me gota wadiyu nukumajjiya hama kudakam da dimu ge hukum maneki hama agar men kurmat fara doni me ekan enimni maneki ege samu ko men agar men hinaga na kanu jihena ama mi wadiyu ki kudakam dima bidigen nukunna olakon hunna ಆಮ್ಮಗೊತ್ತಿಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೇರೆಂಟ್ ನೋಣ ಮಾನೇಕಿ ಈ ಫೆಂಗೊತಕ ನೋ ಹುಣ್ಣಾನಿ ಹುದು ಕುಲಾಗ ನೋತ ಮಾಡು ನಿಕಂ ಹುದು ಕೊಂ ಕುಡಕುಡ ಫೆಹಿಕಮೆ ನೋತ ಹುದು ಕೊಂ ಕುಡಕುಡ ರಿಂದು ಕೊಮೆ ಹುಣ್ಣಗೊತಕ ಮಾನೇಕಿ ಏಕಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೇರೆಂಟ್ ಎಚ್ಚಿ ನೋನೆ ಬಾಕಿ ಏಗೆ ಮ್ಯಾಲ ಎಚ್ಚಿಗೆ ಬಾವಲ ವಿಜೆ ಏಗೆ ಅಣಫರತ ನೋ ಫೆನ್ನಾನ ಮಿ ವದ್ಯು ಏ ನಜ್ಹಿಂ ಇನ್ನಮಸ್ ಏಗೆ ಹುಕಮಕಿ ಕುಡಕಂ ದಾತ್ ಎಕತಿಗ ಹುಕಮ ಮಾನೇಕಿ ದೊಣ್ಣನ್ ಜೆಹನ್ ದೆಂಗೊತಿ ಮದ್ಯು madhiwa ki hama wadiye ke efadai firihanunge kurmat faratun nukunna eche kurmat faratun nukunna fene mi olakon adi londikon ekama transparent ko mane ki baki kulay nunnane meka hama fene ke gorban olakon adi londikon hunna ekama nukunna iruga ma bar minegge nun nukunani misalaka mani nukunna fadain mani nukunna e nukutna iruga nikan avas ava kulliyaka nikan bar minegge nukunane nukunna insana ekan ihsas wane ekama ko madhi nukunna iruga e insana ka ekama ihsas nuwane ema ihsas nu ekam gaves mi ei nukunna eche mi algonne engije wadiyu mi nukunani kudakam diuma bidigen ekam eheng bes ihsas ngo ega nukunna eche no to bay fara burai chen ufluma ekiga ufluma ga sabu ekam wadiyu mi nukunani kinato wadiyu mi nukunani kudakam diuma bidigen no wadiyu mi nukunani insa mihaku ena jinsi edum fuddu mattaka ena kammiha no to anghena ka ekiga e jinsi edum fuddu me kanta fashagena fiya ekam ge sabun nukunna eche nuota ikhyal ena ge boluga hingafiya nuota ekala khiyalen enage buluga hingafiya nukuna eche mane ki nuota insana handan kurani enage kiban hingafa wa ekala tajriban handan kuriyas nukunna adi haqiqatuka mi madhiya ki mi Allah subhanahu wa ta'ala hadratum ay bodu ni'mata ekivento madhiya ki mi lubricant triple singurana lubricant to mi algun engine toga mi waki sobutan emburumuga fase kurmattaka e teojo mattaka algun ungran fatfat ga lubricant ta ade ege haraka fase kurmattaka egatum insana enaga shahwa fudumuga tabi'i egatum mijma'u war anna jima'u war e jima'um fase kurmattaka nukunna londi ola fene mane ki e
amaliya mi jimaa umuge kanta fasihe ko din muttaka adi ekanta ei insana aram libide fata kamaka Allah subhanahu wa ta'ala heddamataka Allah subhanahu wa ta'ala agumna deva ni'mate mi madhi haqiqatuka madhiyoke mi madhiyu mulin nemmi hunna bani kinato madhiyu mulin nemmi hunna emi hum beenumwana kommes watterge lubricant nota emi lubricate kumattaka kommes engite beenumwana ema migotun Allah subhanahu wa ta'ala insana ga tabi'a egotun ekan labbafa ema insana ena shahwatirikam bola handan kofiya shahwatirikam ge khiyal asiya amgotega mi madhiyu nukunnana ekatera khas gotiga zuwanu nam mikanta boda kurimatwana zuwanu nam mikanta kurimatu mi egotiga gohennu ei ama sihhat salamatu hurikamge ena friyam sihhatu hurikamge dalile ema am gotiga firhenu nam mikam wara boda kurimatwana em kurimati waatiwe mi naji kamga vesus mikam tahirumuga onnane algon mingi ma islam dinuga lui kan de bafa sabaki evs kame ma buravejia ekamge samu komes fasehen algon men de bafa nana ade insana ene nengi by far minukunani mane ene nengi nevi abadus madhi nukunani shahwitirka khiyal insana ge hituga ene siguniga amrafiya not ene shahwitirka khiyal ene kurmateng asiya komegas mikala kante ge e tabi'i kamen enmas mi najhe kamati inge beje tahirwan ekama mi war gina kurmatwa kam kamati wa khas ko zwanuna gina kurmatwa kam kamati we mikam ka tahirun unani lui ko debafa adar mi hadith takum ekanga bedehwe انفرتما عليك فان حديث اقول بلا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه إكليك فان بدالوني قال كنت مذاء فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك فان بدالوني رضي الله تعالى عنه وارضاه قال كنت مذاء تمن كليك فانكي نيكن جناين ماذيو نكون نميه كم غابيه بيمه باقي ورق جنا ماذيو نكون نميه كم غابيه ei midan kurin den efoden eki egotka ves harama je kamenun ei gos kame vesnu ema enege al kommi gos ema sihhat salamatun hurikam ge ala rangal alamate ema komeges alik fan dalwani timan kalek fan ki efoda mi kam ga bime fastahyaitu an asala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekama timan kalek fan rasulullah sallallahu alaihi wasallam me masala ga sawal kurma ladwati wadaga time kiviganto ladwati wadaga non jeni sabaki alik fan ki rasulullah fan ge darikam banunge firikanu ema ekamattaka alik fan ladwati wadaga nawa rasulullah fan miswal kuraman ema alik fan miswal mi rasulullah fan kurbi miqdad ibn al-aswad madwir kurba miqdad gari alik fan wadaga noni miswal rasulullah fan kurba ma alik fan daloni fa amartu al-miqdad ibn al-aswad فسأله أما تمكن يكفان مقداد ابن الأسود كبين إدودا قتيمة رسول الله يكفان مسؤول كرفما دين مقداد مسؤول رسول الله يكفان كربي ما رسول الله يكفان حديث كربني فقال فيه الوضوء إيجا أتي هذا مذيو أتي وضوء كرمه إن رواية كونني هذا إن رواية ميبر تفصيل كونني يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ رسول الله يكفان حديث كربني إنك هذا مذيو كانت كرمة واميها إنك ذكر دونانية adi unthehi enege testicle nota insana ge me zakar gaatu ge innane ingres mo kane scrotum ge terege innane the testicle amikene unthehi ema e scrotum ma enege kurmati farata donnane mane kurmati farata washagen huri hisab donnane eki wegen to ekala madhiu e farega e hisab bes fora fana thive wa yatawadda den wudu qur'aniye mane ke enege kurimati farata doma foga kurimati farata e karin jingen huri hisab ad enege zakar den ege foga enege scrotum e doma foga den wudu qur'an ema ikotko ves hinaga nakan nujhene hame gota mi mihen do timaga hashigan donnan jehene ekama ko fera agam misalaka amagota gala feram gos en unnana jehifa ehmejia e feramun e saaf kurun wargina fara undugu wedana anaba fara neygutta hiken gadan ehma ekam go menoni luikan libifa ema e feram ga fen visalmu ekala tuttu firen kujja kirunu ehen ka en ecche kaanu de firen kujja ge kurakam dimuga ekala femburu sala gotan hama e mi feram ga femburu salima mi kam ga tahirwana ege dalilaki abu daud tirmidhi ibn majah ibn khuzaimah mihrabi ibn riwa karba hadith sahl ibn hunayf radhiyallahu anhu رواك روا حديث كلك فان بدالوني سالم بن حنيف بدالوني قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر الاغتسال منه سالم بن حنيف بدالوني مذي يجسابون تمن كلك فان تمنى نكان برا عندكوا تكرمة فيه هذا كل سنة فدين مذي أيهم فريهنونا كرمة وانا كمان خاصة قتيجا صحة سلامة هوري رانو فريهن كم قوانا
madiyu gasabun timanne nikam buru undugo ta kurmati manake nika gina madiyu anna mi kam ga timan kelefan himino daga time fa wakuntu uksiru al-ikhtisal minhu den ekay gasabun nikan gina hinaga tun timan kelefan gina kore vimoy mane hinaga tun kelefan gina kore be kala madiyu nukun kay kam farago sinaga nawne فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم دمي كما رسول الله كفان غرغات من كليفان سؤال دنيمه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما رسول الله كفان غرغات من كليفان سؤال كربيمه فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء كليفان حديث كربيه تكمغا تبايا همكني وضوء إن فدينه معنی کہ گوتو سنا کرنا کنو جین معنی کہ مدی نکم نکم پر کنا کنا وجیا نکم برو اندگو کم کبان اما مدی همکنی وضوء إن فدينه معنی کہ نماز کرو وجیا وضوء کر لیم نمنے معنی کہ مدی کی همکنی وضوء گلے کم گوتو بس مهنا كتم واجب كرا كم نونه فقلت يا رسول الله هذا رسول الله كمان من حديث كرمني تكمغا تبايا همكني وضوء فدينه هن حديث كربيما سهل بن حنيف مي دنوني رسول الله كمان مي دنوني قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه تمن كلا يكفانو الغندوge فيرامو مي مدي فيراموغا مي جهه مدي كينتوي كانت قراني نوتا مدي فيراموغا جهمون فيرام مد كانت قراني كينتوي قال يكفيك ان تاخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حديث كرمني يكفيك ان تاخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه اصابه حديث كرمني تبايا فدينه تكمغا تبايا فدينه فين اغوت نغافا اي مديو فيرامغا جيفاوا كما فين حسابا اي فين برسالمو نوتا فين بيسالمو اما هم فين اغوت نغافا اي فين اغوشي اي فيرامغا مديو جيفا هوري كما هيوا حساب نوتا فين حسابا اي فين برسالمو فدينه اما مديوغه كنتاكي غينا ميهنو كرمتوا كما كفاتيوه انوني اكنتكم طاهرون لويك الدبابة هذا إسلام دينك ليه فسهكم دين هذا إسلام دينك فاتل الثابت كرم كه توفيق كت الله من الدباش وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته